Hollywood jutanjai number 1 movie nok saijman abang Stree 2 Hindi version 628 crore kamai khaijak Stree 2 Shraddha Kapoor ni but tak thangai tong Stree 2 ni je record bainani nai tongo of course are kono subscribe nai kamna guess khain mangkhana subscribe guess khaimang tola comment khai sadi bongkha alu jutan alu moi nok mai chauna angkha khai jutan alu no siniona je South ni superstar stylish Allu Arjun movie je Pushpa 2 tam nang tai sanang ya jutan sei excellent movie ke to Pushpa 2 no a movie kisa santa kisa logo 3 घंटा 20 मिनट ओमा हाइरो kisa boy logo thango happen a boy asuk je hai jai ta nang a movie juto ro pai jang action da romance da emotion da comedy twist song tai tam nang Pushpa 2 different film release on after film record khai first day o si 294 crore rang kamai khai ju all India movie ni record na sabai kya obole mama ni ke Pushpa le pura ba koi kubnya welfare hai che tau Pushpa 2 busu kamai khai jang na side man only Hindi version mane India au simi si Pushpa 2 600 crore kamai khai ja mane 600 crore par khai thangka oban sai sekang Stree 2 ni record tongman je Bollywood jutan chai highest kamai khai movie je abang Stree 2 Pushpa 2 movie pura mar hai je ma ke je tong ha hinke nang umos yang tension nang thang je donggol movie kamari khaija American 2024 crore o movie ni record fan je sabai khemna uma hekang ma tong ta Pushpa 2 pura amazing hai super duper unchi upar o hai kubi hai ma hai Pushpa 2 pura high speed ke 600 crore pura cross khaipe kha sungtau India और हिंदी नि जे movie हिंदी version जुतन से movie जे kamai khanya movie chungna thak cha ajaga number 1 tong Stree 2 627 crore मन परे तong ताउ जे Pushpa 2 600 crore kamai khaija number 3 tong Jawan Shahrukh Khan ni 585 crore मन परे Gaddar 2 585 crore मन परे Pathan 526 crore मन परे Bahubali 2 511 crore मन परे Animal 505 crore मन परे KGF 2 435 crore मन परे Dangal 374 crore मन परे Sanjay Dutt ni kahin khaman अब 342 crore ओमा के मात नगे मूवी कैसे आसो ग्रांग करोड़ कमाई खाइमान कांग ताइताम सासिनाय Pushpa 2 जुतन से हाईएस्ट फास्टेस्ट पर रेकॉर्ड खाने त आबन जुतन से 100 करोड़ कमाई खाने मूवी आबनो जुतन से 200 करोड़ 300 करोड़ 400 करोड़ 360 जाते जो प्राचुंग ऑल इंडिया पेन नि नाखे जुला ऑल इंडिया माने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन नै थाके Pushpa 2 1500 करोड़ क्रॉस खाइजा 1500 करोड़ पार खाइजा Pushpa 2 नायक बसु चार्ज खाइके बत नन थाइपाजे जे सुपरस्टार Allu Arjun ब 300 करोड़ नंग चार्ज खाइजे Pushpa 2 निवा पर वानाइन थाका यंग बॉलीवुड का बॉय कैसे बजट छी 25 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ रक आयो के साउथ नि अंगै छी जे Allu Arjun थाइजों बॉय कैसे बगै छी 300 करोड़ चार्ज खाइके तंग पर वाना हाइ छी Pushpa 2 बो रेकॉर्ड छबाइने दंगल रेकॉर्ड छबाइने उमाकेन मा तंग जे 11 दिन छी 1409 करोड़ कमाई खेपे के पर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ता Pushpa 2 ता कैसे चान बखाव टेंशन तंग ता कैसे नान बखरो कैसे टेंशन तंग तम Pushpa 2 दंगल नि जे रेकॉर्ड न स्पाइ जमाना दंगल मूवी कमाई खाइजा वर्ल्ड वाइड कमाई खाइजा 2024 करोड़ आबनि रेकॉर्ड तम स्पाइ जमाना Pushpa 2 सुंगता ई वीडियो जे फरो खाइजं afro Pushpa 2 जे 1500 करोड़ कमाई खाइ पाइ जक्ता जे दंगल नि अमेरिका नि जे दंगल न रेकॉर्ड छबाइना थाके Pushpa ताइ 500 600 करोड़ हाइ कमाई मा खाइनिता Ngi dong no tama cha je Pushpa 2 dongol ni record na sabai tar man angle kha khai je dongol record na sabai pan man tang dong abo stylish Allu Arjun chibile abu tai oina borok ya Allu Arjun ke bo je kun fan khai mang kaise South movie cha asuk mar kha Bollywood dong record sabai ta kha Bollywood dok tai tam khai cha muk turi thangbai chang Bollywood jutta Salute maru hai South movie ni kaise salute maru hai chi eke dolok tinin bidin bag isik jara no cinta ke sa video phanyai South movie tan bagi asung nai thokong South movie tan bagi asung mar khino popular rang tang bai asar rang kabang kamai kheman umunoti kaise tang bagi video phai tongo